EGE programarekin enpresak sortzen. EGE programak Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriburutan hainbat topaketa burutu ditu, enpresa simulatua martxan jarri duten ikasleek esperientziak komunean jarri eta hausnarketak egiteko. Enpresa propioa sortzea ez da erraza, buru aste asko sortzen ditu, lan asko eragiten du eta bazkideak badituzu barne arazo ugari sor daitezke. Baina abentura atsegina ere izan daiteke, ikuspegia ireki eta sortzaile eta berritzaile izateko ateak irekitzen baitizkizu. Hau guztia eta gehiago ikasi dute lanbide heziketako ikasleek EGE programari eta ikasgelan praktikan jarritako enpresa simulatuari esker. Izan ere ikasle talde bakoitzak bere espezialitatetik enpresa bat sortu du eta hortaz produktu bat. Enpresa sortzerako orduan, haztapenetan egon ohi diren zailtasunak, estropozuak, arazoak, konpetentziak, saltzeko zailtasunak eta publikoarengana hurbiltzea zein zaila den ikusteko aukera izan dute. Baina sormena duten pertsonak izateko ikasi dute eta inguruan, errealitatean existitzen den enpresen egoera eta ikuspegia ezagutu eta baloratu dute. Enpresa simulatuetan denetari saltzeko aukera izan dute, besteak beste, honetako otarra, metxeroak, giltzarriak, kandelak, diru zorruak, bitxiak, mantentze zerbitzuak, egurrezko jolasak eta abar. Bakoitzak al eta nahi izan duena. Personal ha sido bastante positiva porque hemos aprendido, nos han enseñado el proyecto EGE, Urretsbat, a cómo crear una empresa y gestionarla, saber gestionarla con sus puntos a favor y sus puntos en contra y básicamente ha sido una experiencia muy bonita que de aquí a un futuro, pues oye, nunca se sabe y más en esta época de crisis, nunca sabes dónde vas a acabar. Este proyecto que hemos hecho de EGE nos ha servido bastante para darnos cuenta de los problemas que tiene una empresa de cara a crearse desde abajo y todos los problemas que te encuentras, y también te ayuda aquí para trabajar en equipo. Y con esta experiencia, pues la verdad es que hemos aprendido un montón de cosas, sobre todo el cómo se lleva realmente una empresa, ¿no? Porque por mucho que te digan las empresas funcionan así, funcionan asado, ahora realmente estamos aprendiendo cómo funciona, porque si te dan una chapa de esto es así, esto es asado, no sé qué, en el fondo pasan 3 meses y ya no te acuerdas de nada. Sin embargo, habiéndolo hecho tú, es muy diferente, es mucho más, no sé, más dinámico también quizás, y ya está bastante bien, estamos todos muy contentos. Gainera, enpresa bakoitzak irabazien zati bat proiektu solidario batera zuzendu du. Izan ere gazteek ere badute solidaritate zena eta badakite beharra duten pertsonak laguntzen. Enpresa simulatuen bilera hauetan ikasleek pertsona ekintzaileak izaten ikasten dute, enpresa propioa sortzeko nahia aurkezten dute, eta noski jarrera eta ezaugarri profesionalak lantzen dituzte. Azken batean, ekiten ikasten dute.